Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kajing mantur dong ke seng hang ni aku district council hi kata melong ba limba kajing bu memorandum ni hamai dei ba kajing yo thit jaka kajing yo thit jaka puta bian jong kini ki mendiar ha sipun li ki benta jong kanong ba jong i bat wat chadu ti tham hoi ki ro kadai kita ka ba penlong i ka seng bakal mantur hang ni namari kami memorandum bagi ladap bu hamai dei ba kita Tena kaliang jong district council ngi labu bah nyau sngi ka ban li ai habede ba kania de hendrai hadu menta bal adap si paus ngi kamangi kampat iya kanu ka jing le tani kanu ka action ba ka district council ka syem de kamban si ka seng bangin ha ban wan hang ni ngin tur hang ni kumban su pen remind lani ban pen ken mau yang lani ban pen kendit man riau ba kani ka di ka dau ba jong ka pen riau Kejuan pinta kalau man pinwan kang talane wan oh ka jingmat man ya bala da district council kam li ai ti kam kandan jingmat iu ba kandan kani district council hang ni hak man kang tala no namat ki basong hang tai ngi i ba kim li ai de hadian pat ka jingi wan ya kendu jingi indala arung supwa ngi lai kendu ya uba PNCM bat ya u iam ilaka bat ya u iam tokalan uba di luar patau nakaliang ka jongki ti ong ba kila ada proses ya ketuka ya kami merendam ke bangila ada bu hang ni ti ong ba ka kadang dan mentah hapo ke proses dia hapo mentah hakani katayo kinsong yang takalan special committee ka ban khat hajar ya usiem dok 5 million nanta ban khat hajar ya kitu kirang ba senang kibang submit ling ba jong memorandum ki jaka ki ba ladap dia ki mandia kin khat ya ki ba kin ai kanu ka jubab habai dai ba kania Jaka tia kumbangi la de pensan hapo kami merenam kita ka kilong sapo madan riteng namar ngilai su madan riteng kala jelai bah kala buna namar hausnam kendai pusau kendai penrio kendai pupra nanta ar haja ter lu kadang dan kajinya di tiat ya kita kijaka limba jom sifat islah ki bangiyo ki duler ki bangiyo kita kilong tinggi sakhi ki bangin pen sungau hangnya Melor ta madan ting si egi pasita kijaka ki jaka ki bang mention hamer merendam kalau mai tangai madan riteng menta namar bang impan nuat bang mention sanu lada ngila aktif ya lamar ba kadan hang ta ka jakaru tang bang imdan kanu kat bersisa ba hawat kini adai ka jaka ka belatit na manu Im ta pila mut ban yami no na gnega na pori sa su ke ga asuran ko yo Kina kaliang ka district council hi kila syem kata ka asuran kumbang ong mania ba kila ong bamenta kani kisni kin song ka kalan special committee kila kila ada song ka kalan special committee kin khat hajar ya urang ba snong jong ka madan riting ba yo sim ka himam liam bakin ai jubab halor kani ka jing dia ikini jakash ki mendiar ling ba jo ka jing pen kan ro ya kalan sosot ak jong section like 3.1 kabala kada usayang to ba onam la bandia ya kinu gi jaka sa kinu gi mendiar nalu ustam ka nai spa nyo ku arsenang Taya kita berada di sini, bau jong Islam kat nai Spanyol ku asa dia dua. Itu lah lagi ciri ki mendero ki numla su bakin dia ki mendero lagi kuat bandi ki hab bandi no sah ki try mulok. Tibu kerjang Habak maki kila ai asaran yang ni baki ang ba suaban kut uni ubnai kin sakhat ya kaseng bakin sahi peni ya kata kajing terekam yang district council bang ayu kila ada siam kasin jam lah ni ayu kila ada sistem ya kita ki balia ya kita kajingnya di chat di ai. Ke ga senjam Hadian kumangila ay kran man ya balada ka district council kamla bali ay ti kandan na kawai kasin jam ka ba nin ban si ngin haban wan hang ni nin wan no kambun susu ngin kang talano ay ka district council na marba tadangi i baka dai ka baman ko tin le yu ban bu hang di ban super wet ka